Hello Mzansi, welcome to Asikhulume with Pro. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click at the subscribe button. Igama lami ngiMprudence Sibonga Ngomane. Dia trend tinyanga letithu le1 ibitwa nga Dr. Khehlelezi lelenye ibitwa nga King Baka. King Baka guys uke wavana nemquli le kuligama lakhe kunkheli wakaKhumalo kanti baphinze lapho bahlukana bazange badethe isikhathi lesithe nyalo kusuke imbi lekhulu kabi between the two sangomas ngemva kokuthi uDr. Khehlelezi akhipha ivideo where he was saying ukuthi uke waba nesiprophetho labona kushona khona abantu labayithula basebenta laphana ukhosini FM kulomnyaka. So nje khuluma lendlela etiningi wakhuluma ngazo ukuthi bekumuntu lebekati kokuthi Dr. Rada uZanele Rada Mbokazi will die ke sana. Usikhumbule sonke ukuthi indzaba yazanele Mbokazi ye-cancer ye-lung cancer yavakala ngoMeyi, and now uKing Baka uthi kahle uDr. Khehlelezi uqamba amanga lalihlada because yena bekade kokuthi vele uZanele wasikho, uthi bekungasiyimfihlo ukuthi uZanele bekagula. Sonke besadi wonke umuntu bekade nyalo yena sofuna kutenda amaqhuzu wende ngazuthi yena uyaboniswa yeyena uprofethile kanti vele into lebeyatiwa uthi umuntu kufuneka athi makathi uyaprofetha akhulume ngento lesingayati angakhulumi ngento lesiyatiko sonke ukuthi vele ama possibilities akhona kungaba njena. Now that umuntu sowushonile sodwa wena yebo wona bowati ngoba vele bekagula, hayi ngoba ubonisiwe kumbe uprofethile. Yayisukile nje imbele ekhulu lapha abaphikisana tinyanga leti 2 letidumile temadoda tiyaphikisana ukuthi yekela yekela kuyenga abantu uthi wena uprofethile vele bowati vele ukuthi umuntu uyagula. Ngisho umuntu makagula ama possibilities akhona uthini ukuthi umuntu utophila or utoshona. There is no way ngathi wena wena uprofethile kube umuntu vele bowati ukuthi uyagula. Cha guys, ishubile ke lapha kubo internet abantu bathi hayi vele uqinisile wona King Baka lo muntu lona vele abekati angadendi ngazuthi uprofethile. Please subscribe, comment your thoughts down at comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.